بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan ha kama Islam yari na isabiin kami iban siguro ko kalasahan imanup kanyo laung ta waktu ini di hatampat mulia ini hari pa maabutin pagbuka singgitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala kapag takad-takaran na limihil kita atawakan kami uno-uno na pengajian ika tukbal na mo kanyo katan amuin mahinang insyaallah subhanahu wa ta'ala padduman sing kita sarta hika dayaw sin pag-ibadat sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala din na in masabot sing kami ri laung taha waktu maniyutiw amuin ikiyabus kamo insyaallah ta'ala amuyad to ibya mga laung ta dilayon sing kami di hamakun ini sa manjari mga palangwan ha kama Islam nasabot na sing kamatauran kahuruhan sing kita niyo amuin magsublikanti na dyan di magdihil nasihat pagpatumtum palihalan sing kalabihan sin pagpuasa iwan sing kalabihan sin bulan Ramadan agatuan nasabot dihay ni si mga sila kaguruhan laung ta dahil mga hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai laung ta nasabot ha mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya waling hakuran mahamulya in mga kalabihan sin pagpuasa. So sumakawa mga palangwan ha kama Islam in mga kalabihan yadto di mahasil sin tiap-tiap hang katoring katut niyo bang nato di maakat in mga kasarat-saratan na mo in hikatayma sin pagpuasa ikatayma sin karayawan amo in laung ta biyayta sin agama Islam atungod sin kalabihan sin Ramadan iwan sin laung ta pagpuasa. Sebab na minsan pa laung ta nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kalabihan tungod sa pagpuasa atau sin Ramadan biya na sin mga nagkasabot ni dalong na atin niya diha ini in pahala sin pagpuasa in ini piyavidda sin Allah ta'ala ring hakatan amban nga katuan sampay ini biya dagbos ida fa sin Allah ta'ala mo takatuan ha sinugay na sabot mo atin na biya siyandik sin Allah ta'ala in laggo sin karayawan atau sin pagpuasa pa ginhawa niya sampay min Allah subhanahu wa ta'ala illa saum fa innahu li in katan sin amal ibad sin nakapu Adam atin niya mahasil niya kaniya iril sin Allah ta'ala kaniya sa law sin Allah ta'ala manaingkan in puasa pa innahu li inyan kakulang sin Allah ta'ala suko ko yan siyuko sin Allah ta'ala in pagpuasa atin nakalagbuan sin pagpuasa kalagbuan sin pahala sin laung ta pagtanggal di bulan Ramadan. Sabihan na sinagi mga palanggon na agama Islam, minsan pa biyan na hanto in mga lagbo sing karayawan, bang isab di ta mahasil in mga kasyarat-syaratan ini, atawakan di ta maakad in kasyarat-syaratan na baita sin syara sin agama Islam, patungod sing kalabihan, hasupaya madawhat mo, makawa mo in mga pahala sa lagbo-lagbo, na di dayan ito makawa. Tabang sa pamatari agaron in aturan kawayaan sin Allah Ta'ala, di hapagpuasa sing kita. So dihay ni katuan nasabot dihay ni muna yariin panagnaan basahon ko misan sa mga lang takita ni nami lang ta magsambong-sambong tungod hay ni kaya sabot dihay ni lang na kullul fadail al mutaqaddima la tahsulu illa liman sama bi syurutin ingkatan daw na sinamon fadail kalabiyahan kahalgaan karayawan sin pagpuasa iwan sin pag launta karayawan diara sin bulan Ramadan amuin na kauna nasabot sin mga sila ulama amuin laung tasiganti na jalan dihay ni magdihil laung tapangadjian tungod panihalan si Ramadan di yadto mahasil lang si mga ulama inyadto kataan malingkan suway madawhat sin tiap-tiap magpupuasa in mga kasyarat-syaratan nasabot diha laung takitab ini muna katuan basahon ko laung na ay yakuna mukhlisan lillahi ta'ala fi siyami la yaksudu ghayra mardatillah fala yaksudu al-mura'a was-sum'a wala madhan nas wa sana'ahum wala hatta naf'il jasad wa sihhatihi faqat. So riha ini mga palawon haram sa hari pahay katuan jak makasubli
Panagnaandihay nilaw na hasupaya mahasil tayong karayawan sa lagu-lagu hapag puasa ta. Muna-muna ay yakuna mukhlisan lillahi ta'ala fi siyami. Suwayin kaaunan sinta o magpupuasa. Mukhlis, ikhlas siya patuhan niya Rabbul Alamin hapag puasa niya. Dihay ni katuan bukod na sa pagpuasa. Hakatan tibayhuan sin ibadat, mahinang sin tiap-tiap hang katoring kato niyo. Pagsambahayang nakan, pagzakat, pag-hajj, iwan sin, uno-uno na tibayhuan sin ibadat na sabot. Amin siyara sin Allah Ta'ala. Mahasil tayong karayawan, pahala hadarat sin Allah Ta'ala, tumbas tayong Allah Ta'ala, suwayin kaaunan sin pag-ibadat na, ikhlas patuhan na pula namin. Labi luwa, di hapagpuasa, di mga palangon na kami Islam. Suway ayakuna mukhlisan lillahi ta'ala fi siyami. Suway in kaaunan sin pagpuasa niya, ikhlas siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaksud ghayra mardatillah. Wayroon maksud niya, dugaim, malingkan, karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaksud al-mara'a was sam'a. Bukun in maksud niya magpakita-kita, atawakan magparumugdungog, hapag kahinasin pang ibadat niya, bukod lang na napuasa sa ako ini, manuy-suwi, pagkahin niya, sinibadat niya, iban na sin kaywanan ibadat puas nga pagpuasa. Naaw niyan kaywanan, na manuy-suwi ka tuwan, naunay na ko ini na bangsa wasag-basag na mag-ibadat po Allah Ta'ala maray, wayroon na makasibo ka po, di halaw masindun niya ini. Ang bihayan to. Na yung mga ini mga palangon na agama Islam, naglupas kita sin karayawan, sin ibadat ta. Sa babang ini so pa mamyaksod mo supaya kawanto kung sin pagkahimano siya ininikatan matunaw, mahansol, malarag in pahala sin ibadat niya. So riha ini lang si mga ulama ayaw siya magmaksod batlong na in pagpuasa niya magpakita-kita pagkahimano siya ato magparungog-dungog. Iban ayaw maksurun niya biya dagbus hasupaya masanglit siya mapudji sin amon pagkahimano siya. Wala hatta naf'il jasad wa sihhati faqat. Demikian di day sa matayma in pagpuasa mo, bang in maksud mo, long muhangkan ako magpuasa, hasupaya lang mo dagbus dumayaw in sehha ko. O sanggatwa na, mag-islim ako long na. Asal dalaw na, dagbus minsan sa lang na kung puasa, mag-diet da kita. Na bang in maksud mo, yakaw, taymang hudara may sa pagpuasa mo, hasupaya lang mo dagbus dumayaw in posture mo, atawa dumayaw in baran mo, maigin in fats doon kayo mo. Yan to rin maksud mo. Bukong ka na sinallahu ta'ala pag-ibarat pag-rapul alamin, yan to di mo mahasil in karayawan hadarat sinallahu ta'ala. Hurin inikatan, lamo din nila mga long tahik magatuan. Bang may tabang pagpuasa sinallahu ta'ala. Sabna, dahil mga paidan niya, dumayaw in sehat sing ginhawaran mo. Sa bangtiyan tumuhadyan kang ko nagpuasa, karna lang mo dumayaw ang ginhawaran ko, na inyad to, bukong nito in maksud sin pagpuasa, karna in magpuasa, maksud muhong sin rida sin Tuhan Rabbul Alamin iwan pahala ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amay ito katuwaring panagnaan ding mga nasabot yan to. Nang mga angkada kung katuwar itong rado. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tiagnaan sin kami in pengajian tahu waktu ini insyaallah. Amoy nasabot do naon sin pag tungod paparkala sin pagpuasa sin inyad to siyandig sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kaniya katan in pakaradyaan sin pagpuasa kalabihan dakula tutungbasan iban sin uno-uno na kakahinang doon halawman niya manunjo kiron hayaon in parkala sin pagpuasa wayroon makalamod ha Allah subhanahu wa ta'ala jumakasin parkala sin pagpuasa. Siya rain amoy in makaingat sin kakahinang sin ipon niya. Sabab manjari in mano siya mamayta ataw magpakita in siya puasa sa sumawa bukon siya puasa. In ito katantan di ito katapok. Sinabok mano siya patuhan Rabbul Alamin. Hangkan nato inito bukon nito lang niya siyandig pa Allah Ta'ala tawa siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala wat in pagpuasa sin ipon niya siya in taga ini magkapaiddahan bukon sa manunjo kipain parkala pagpuasa siya ra in asal magtutumbas nahatungod sin puasa wayroon deng ha mga malaikat ini makajaga kaniya sambil
amurain Allah subhanahu wa ta'ala doon hayon nang kanalong ta inyaon kataan sa milweta doon haon ini dahil nga mga kapaidahan niya himinang tao sin pagpuasa subay inyad to katan ikhlas patuhan na ulalamin ang tamatarang na inyan kataan sa milweta si mga ulama in kataan sinamal di ini masampur na ingkarayawan niya tawadi madawhat sinambuk ipon bang siyari makasud parwa rukun. In rukun sinhikatay dua. Kaysa niya ikhlas pa Allah Ta'ala karuan niya nagkukugdan iwan sin sara sin Tuhan Rabbul Alamin amuna in piatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon na yun doon ha amin pagpuasa di manjari kalamuran sin pakaradyaan dunya. Karena tuwita doon haon in subay siya ikhlas karena imaksud niya humasil sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ning pagpuasa subay sadya siya harap pa Tuhan Rabbul Alamin hiungsod mo yung katan. Biasa kaulola inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hiungsod mo kaniya kataning kabuhi kamatay mo. Amo pakari mo hiungsod din kabuhi kamatay. Minsan yung katan sinamal yun subay mo na hiungsod. Harap madto kaniya. At niya di man jari mahinang amuin pakita-kita di mahinang doon haon namin pagparungog-dungog sin pakaradyaan namin kakahinang yaon atawa kabantukan day nga manusia in kabayano pagdunggon damikian bihan amun nasabot mo rito hato amin tungod paparkala magniyat siya hilamod niya haniyat niya inamin pagparayaw niya simbaran niya inyad to katan malukpas sabab mahinang dua inyat harap pa Tuhan iban harap pa amin parkala sin ini ginhawabaran niya. Na di mabayin Allah Ta'ala ang kanasiyuko niya yon katantan sabab na in ikaw isab suway mo hikad to kaniya pagkawiyabayta niya asal harapan dya kaniya di manjara parubain. Nabihad. So amuad to in daing ha mga sarat sin hikatayma sin puasa sin ini manusia sarta daing ha aming katayma yadto may nang parsababan madawhat ta in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto. So in hikarwan niya. Ikaroon niya, mga palangwan na agama Islam, nasabot na kaya na singkutang karasahan, sa in mga ini, syarat ba ini katon, hingga na sinibadat, nasabot na kaya na atin niya, tungod pagkakaikhlas pa law tari karwa, so ay makaamu, haamuin, law ta aturan, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamuin, at diakan ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod pag-ibadat, amayad to. So, inikar walang na ay yakuna sawmuhu muwafiqan li hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa suhurihi wa fitrihi wa fi imsakihi. Amo yan to. Hikarwa, atin na suwain kaaunan sin pagpuasa niya, makaamo haaturan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo in piyasampay niya katon yung aturan tungod pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa diha pagpuasa. Sebab na siya katuan na impanag na nagpuasa Nabi Ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab kanya timurunin ayat. Siya innaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala lapay na ingkitan niyo katan. Manjari nagtakbik panagnaan katuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpatarang. Na at manjari ingkita bilang umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam wayron dapat suway kita simingwon haamuin umupi hakakahinang si Nabi Ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapag puasa. Kita niyo ba mga panahon na kama Islam? Biyasin mga kakampungan ta, mga kamaasan sa kita niyo nakauna, amon laong ta, amon nakahinang kaniya, ini mahinang ta pamintangan. Sab suwaing kaaunan, dihay nga sabot katon, suwaing kaaunan sin pag-ibadat, hatin niya haturan sara. Haturan sara. Bang haturan sara, amin na hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa naing kamaasan ta nakauna, iban sa paybiyaw katon, ang pa mga kakampungan, kapupuan, kakibagimbahan, magpuasa sila. Yan na in magpuasa to'y adlaw na lang sila Ramadan. Aon kay iwanan lang ta, mamman kuno katinggiran mo tato, pagtinggiran pitra katuan. Amo yan. Inakabiyaksan, pagbalik-balikan naman sa magkasabot mga inikatan. Sabab na yung mga parkarin, hindi kabayan sinallahu ta'ala. Suway na magkaamuha aturan. Naon kay iwanan lang namin at sila paayat sinallahu ta'ala, o nung dalil na mo, ang kanasiyam hadyan puasa o namo. Sablaw na naintuhan na may ta, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya kamu mga bariman na naraak kamu sintuhan magpuasa siyam adlaw ra. Atin niya anahan nila siyam yan to haba sa sinuog siyam adlaw kuno pagka siyam na sabot. Na pag-uwas inagi nila na umpisa mo dalil talaw na hauno. Ha hadis. In hadis lo na namayta bang kamamuasa
bangkaw lang nasung na muka atau makapagbuka na indua amo lang mo Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu na nakatulong na siya butin to ang pato siyam na isablaw na amoy nilaw na in dadirsing kami hanggang na siyam adlaw dyan puasahon na mo tulong na panagnaan to hagitungan to hahinapusan siyam adlaw ra amoy ni katuan in pagpuasahon sing kaibanan ding mga katotay manghuran na nga kumuslim barkala di kabayaan sin Allah Ta'ala sabiat na sin agi mga palangon ha agama Islam imbay tariha ini ayakuna sawmu muwafikan li hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam suwa in kaaunan sin pagpuasa mo na makaamuway sab haaturan pagpuasa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Nabi sallallahu alaihi wasallam magpuasa nakatihawaan sin adlaw sin Ramadan katiyawan sin adlaw sin Ramadan amo ini mga panangwan ha agama Islam nasabot dihay ni katuan atin niya dayhan mga puasa tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala tinya in tungod paparkala dahil sarat lang tahikarwa subay siya mag-agad iwan sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna in Rasul na in siya launta hangkan siya react sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud magpa ini sawa sin kakahinang katan magpaamo sin hinang hasupaya aun singuran sin umat niya na ada pun bang in kita nangangaku kita muslim may makadasara sin Allah subhanahu wa ta'ala subay murul kita kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya mga ini paamuhon atawa panyukyukon sin kita in panganalta wayron sa ini magsulang. Wayron ka may ta. Sabab, hambuok dahin nagdaak. Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok dahin sarap piyanaog. Amo na yung Quran. Hambuok dahin namin ini diaak niya magpatarang. Amo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkatan, singkakahinang. Amo lang taha ini umat mahuli. Amo na yung umat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang kau murul na hadya ron haon kumugdan na hadya kau. Bihan. Atin niya, dahil nga mga kasunat-sunatan sin Rasul, inyan pagpatarang yan. Sampai biyata yan sin ini Rasul sallallahu kato tanyo, inna Allah parada alaikum siyamu Ramadan, wasanantu lakum qiyama. Naman akamahu, paman samahu wa akamahu imanan wa ihtisaban, gupira lahum ma taqaddama min dhanbihi. Kita mo. Bang aon kasaan mo ang punong kaurunan. Bang iaarad mo rain katan kakahinang sambil beta sin Rasul, piardo kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagpuasa. Salta lang niya, sunnat ko in amuin pagpatindog sin amuin duman niya isab. Duman niyon katan, in tarawi, in tahajjud, in ini katan. Inyaon Rasul in nagpatatarang sinya katantan. Kabab, in mga yan, di mo yung kabaakan doon halong sin ini Quran. In mga yan katan. Hati niya, in pagpatarang ito, dahil nga mga hadis kutsi, atau hadis, ini, dirit suara para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan, dahil nga Tuhan Rabbul Alamin, na asupaya mapatarang in katan sin kakahinang, asupaya wairun lupas sin kakahinang sin umat niya. But in katan, bangkaw simingod na roon, na biyaway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kato katantan wa ma'atakum rasul pakhudu wa ma'anahakum anhu pantahu bihan uno na in piatarang sin pamu ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo dyan tinurulun ta ay nakita magpalabi ayaw tayo sabdagdagan sa hakadar kakausan ta urulun ta in kakahinang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabang kau nakagwa din doon haon biasa ka ula-ula di kau mabaya mahinang umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab umat niya doon han pangilahan sin Rasul haamin kakahinang ang labi-labi namin wala na nag-abot iban siya besin kita ini wala na kita nag-abot haon kita kakilahan sin Rasul doon hainang amin nagkugdan iwan sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang siya bang yan doon han nakagwa ka rin doon naway nakapuas ka. Minsan pa ka magdaawa inako umat ni Muhammad, inako ini Muslim, bangway nagkugdan iwan sin kakahinang niya na nakagwa kita rin doon ha. Bihad to san. Amod to in subay ini upihan na to, singuran na to so biyaway takato. In Rasul qudwatun hasanah. Amo na mapatutod sa rayo-rayo singuran
upihan sing katantan kakahinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ito. Alhamdulillah, mo yan mga panahon na kami sa minasabot at inabiasin na nila isin guru kalasahan at niya amo rin, dumang kita mabaya makaamo in pag-ibadat ta na suntuan ta kaya katusin Allah subhanahu wa ta'ala amo rin namin nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakatan sintibayuan sin pag-ibadat na rin nasabot tayo ini at ina pagkatartan to liha ulang Ramadan pagpuasa nasabot tayong pagpuasa at ina lapay ingkatan tibayuan sin ibadat nariha ini bukod na dyan lang ta pagpuasa sampay katuan daw ta pag di amon lang ta manunjong kipapagpuasa biyasin mga magsahor kaw ini dahil kani magsahor mangkamawaya sa barakat-barakat na magawa mo papagsahor mo naman to kawason na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagsahor dan mikyan ini na in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga sunan niya at inibang siya magsahor amon katuan biya lang ta amon masuok na mon pa amon pajar gumain pajar bukod na mon lang tali sa gabuok pa magbagsahor na kita in Rasul na may ta na in pagpuasa in kasahabatan na may ta atungon pag sa si Nabi sallallahu alaihi wasallam narito na mong takhir katulad takhir wala suhur beto atin niya masuok na bang supaman lang tayo butang ta in pajar gumawa sa upat kawaan na mga 3:45 yung katuan mang di nagkamalit mga 4 ito kami marayaw atau ta mga lisag upat yun lisag upat manjari pa ang pagkahamit kawan minit unong namin lugayan ko kawan minit magkuhan amo yan to so sunat yan to mga palang na kami Islam damikyan hapag iftar lang hapag buka tajil in pagbuka damikyan natin niya insun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin lang tajil aliftar katuan atin niya sauton ba ini sauton maray in pagbuka magtuoy pagtugong naman magtuoy yan to kagi pagtugom na matasuka kaya ay sinsuka pagingat mo timugom na atin niya yakin na ka katuan langwin niya on timugom na na magtuloy na ko buka. Bukod na ko yung menlaw ko na kana na mapahala pa sa namun. Atin na mga paluwayon na mga puwasisya na. Na ito ko na. Na inad to bukod na ito aturan. Sabi na aturan si Nabi sallam nabiyayad to. So bang ini makawata katuan napala sa gulang ko ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyad to mga pramahal Islam sampay hapagtangka ta inyan suwera makaagada aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala atin na piyatarang kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya tadi ni katuan tiap-tiap lang na tumaudi namon pangarad mo aturan asun na sin Nabi even sinamon lang talawi in suok mo nakakainan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na amay din lawi isa tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala nga mga ibadat. So amoyad to in amon lang tay karwa. So ikato katuan basahon ko lang na antasuma jawarihuhu anil muharramat. Atin niya suway papuasahon niya ra isabin ang gauta baran niya dahil mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. So bukod hadya yung pagpuasa mga palakon haram Islam amon di ka kumaon di ka minum ni sumok pasawa sa suway in sambati katon ujud barang katon ujud baran sin kita suway at tumakad magpuasa katan sabay ta na bangda pari papuasa ni ujud baranta ada kala makuhila in karayawan pahala sin pagpuasa katuan na inasabot di amoy to katuan atin papuasahon mo sampay sindila mo indila mo mamuasa payasumo ni sanuhan nagkadib di niya papagputingon in dila niya atin ay isang bisara puting kawak to siya pupuasa. In pagputing ini, misal mo ko na pagpuasa haram da. Labilo wa di hawak to ko nagpupuasa bulan Ramadan, ando mga palang Islam. Kontrolan nito rin nila niyo. Hari makapag law ta puting katuan. So pati katuan na otod para sa. Namo yan tulong tayo in ujut baranta ini magpuasa kata. Atin niya tumunay sin amoy in piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag kita magtangka. Tumangkain ini sikiyaon manaw madto pa amin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumangkain 5 amoy in long ta pakayon niya in 5 niya madto pa hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mata niya damikian di manjari umatud pa hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tainga niya di siya manjari dumungog si mga ini lukat lambing na sin kata namin bukod mapatot durungugon bihan in sarew-rew dungugon bihan naman yung Quran. So may nang ito ibadat minsan di mo gadya ka mga tao nagbasa bihan na kaba na ko ibadat. Amin bukod na kawin ni long ta
ini miyasa at adya ko rin mungog karena sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to kataan makabakaw karayawan na lawi-lawi na indila ini long ta di mo kahukutan maglabad man tumari na mataod in kasaan sindila daing haaming kasaan sinudyot baran ampa biya na sinaki kaya paita na mo in tungod pa kataan hikalapal yan sinini dila mo yan iban sinhinang amoy in langgal sarak katantan pa ini Allah subhanahu wa ta'ala na inuwi ini harap marisan pa jantung. Sebab amoy ini magbabay ta sing kataan hinang. Di mujumatu in hinang mo wang bukon nakauna rin di kimignot inamoy in daghal mo yaon. Mabaya ko ini maminasawihan makauna saan namin amin ini pangannal mo. Makauna. Sebab in namala amalu biniyat. Na sebab yan to baka magtuy-tuy dosa rin dito hato. Ampain sakit sindaghal biya na sing keway ta 5 bayaon na bukom biya sin sakit kumugdan pajasad. In sakit kumugdan pajasad pagbugto sin napas wayron na. Malawa ning sakit kata. Pagkain ini. Ampain yaon pagbugto sin napas tumag na imbis sa sinamuin ini sakit sinjatong. Kana naman na si Mano siya. Na wang siya wayron nakapagtawat, wala siya nakapuas sin mga hinang ito katanta na waktu kabuhi niya, dahon niya sampay madto pabuli bulatak sina pinarkadyan na. Amo yan. Na aman ti makabuha. Sabi ito, suwi ito, ay arantain, ini, ginhawa baranta rin ang mga ito. Ang pasarat ito, kagunahan mo ito, hitunay. Paamunin hinang. Nabihan, dahil ang mga ini, kagunahan sing kita mga katawtay mga uran agama Islam. Inshallah. Na biya na sindagi, mga panahon na agama Islam, natin niya, kapag balik-balikan na mo, in pagpuasa, atin niya, suway udyot barang kataan mo asa. Biya silang takabiyas ng dekato, mga kamanghuran, mga kaanakan, nagpupuasa sa katuan na di makakita sin mga perkala mo, di kakukunahan kitaon, labi luwa hataw nagpupuasa. Awan pa mga kaingatan na mo, ang mga nakaunang katuan, mga kabakayan. Iban na sinamon daw tahawak turun gabi mga yan pa kita nanubul-subul. Na magpuasa, in kabataan katuan nakauna, subod, palang sinay kari. Dito lang sinay mag-uno. Tumakad sin pagbubuka. Asupay ko ron, ika na naman yun, no? In hapdi. Pagsandal. In pagsandal. Narito sila biyang kari. So, namon, baya-baya, pagbubuka na, ang panakumuha. Na yung mga inipa na muna kami sa tabi, sumay na to atin niya, ayaran, impuasa ta. Sabab bukon hadyatin niya, yung pagpuasa, sabat mag-sandal sin hapdi, iban sin iinuman, lamod diha ini, in watasumu ainuhu anin nadhil muharram. Puasahon, in pangatod niya, rin hamon pagkatod sin mga pagkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan to. Diyan si mga pagkita TV ni, mga panahon haram Islam. Magkita-kita TV, bang so pa may kakitaon niyo, ang bus fit na kakitaan in mga kaurat-auratan sin mga kababaihan na, kantuhan, amon di mapatut aturon, ando, sanalan tanawain na kita, kimita, sa may ta na manukpasin, pagpuasa ta, bukod lang ta, mabatal sa na kakulangan katuan nino in pahala sin pag-puasa ta. Amo sa ito in kwaday doon haon. Biya ba ita na sin Allah Ta'ala siyuko niya in tungod pa pagpuasa. Naman jari hawak to ko sin nagpupuasa subay ri makapaling parugaing impangannal mo subay harap pa Allah Ta'ala. Biya to pag ganiya siyuko. Sa kaulawla in mga magpupuasa Allah Ta'ala rin iban niya nag-aalok. Way ialok niya rugaing buat malain kaning Tuhan Rabbul Alamin. Nabang siya, lang taligapon niya, numarap siya parugaing, na kadtoy ko nubang in Allah Ta'ala in limigap kayo mo. Na nalawa na ka rin nga tiranan, magtuy-tuy, nakapuklas ka. Amo ato in maksud doon haon. Sambil yung mga nasabot tayo ni katantan, hamanga sila amoy in yadto sila timututog. Harap pa Tuhan Rabbul Alamin, sampay makasud siya rin mga ini awliya ini kapagwalihan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ingkatan sin kignot kahiwal nila beta sin hadis in lima niya in ini simud niya in siki niya ingkatan in gumawa ding harila niya aun magtuirida sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa kaulaula in amin dila niya yadto gumawa ding harila niya dahin nakaridaan sin Tuhan Rabbul Alamin
in lima niya bang niya pakayon bihan madto pa amiin kakuyakan sinallah subhanahu wa ta'ala. Sige niya bang siya manaw damikian harap na madto pa kakuyakan sinallah subhanahu wa ta'ala. Siya po yan katantan. In pangatod, in pangdungog, in lima, in siki, in katantan. Bang siya napi na sinallah subhanahu wa ta'ala rin ang mga amoy in kapagwalihan sin Tuhan Rabbul Alamin. At niya, inya to halom na siya pamarihara sin Tuhan Rabbul Alamin. Di na siya makahinang amoy in longta makagwa din ha amoy in. Di ini kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amon to bihat din kamaksurin na sa babla. Labi-labi na in puasa matarang nakato siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala inamoy in ini pakaradyaan sa pagpuasa. Wayroon makajara ruwaing, wayra sa makarihil pahala duwaing. Allah subhanahu wa ta'ala. Wayra makarihil rida duwaing malingkan rida da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyad to inamoy in kamaksuran niya. So, amo yan to in atin nagkakunan na to, mga kamanghuran, labi lubain, ipatumtum na mo, mga kamuliran. Iban na si mga laong tabakong bata. Amo niyan kamang ka-eskulan ka. Yung kato na class. Yan. Iban na sa kabataan, amo laong tabi mga pagkasinarasan, pagkabata-bata nila. Na teenager pa sila na biya nagbos. Maloy ba kato, biya mga makawasin mga parkala pag dunya ini. Biya to kagin. Nasali si mga tumaas na biya yan, na biya nagbos may ingat ng manli, iban biya. Kung nakatutupan kanila. Na po asa katuan, iban headset ba yan, atay na. Dito sa po, namang supa man ang tendiyo kung mga Quran. Atau mga lecture. Atau mga lectures, yung mga kaulamaan, ang mga re-record nila. Na pagkaya naman kalangan katuan. Po asa sayaw na, mag-andok-andok ng mata sa sakatan. Bayan, lang mo mga nagdurungog. Sino ba? Sa una po, yung mga music. Sabi na nila mga pagdukong si music, iniharam mga panahon na ng Islam. Ayaw tayo biyak sa hun in amon baranta. So may tinggalan niyan to. Tinggalan ini. Na damik yan mang kita nag-aayan sin pagpuasa ta ando. Ayaw na kita dumungog si mga parkalayan. Tumog kita sinamon ikarida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan si mga kalam sin Allah ta'ala. Yan na yun. Kaya kato sa mga gadget yan, mga cellphone, mga iPad yan nung katan yan. Maka-download ko sa mga... Ito sa magbiyabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zuri wal amala bi, na yan. falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa syarabahu. Na yan to. Bang di katinggalan sin hambo manusia in amuin mga ini himumungan lukat lambing law. Tapos mabistasan lukat lambing yung mga kataan bisar kung siya lamud pa amoy in. Lahwal hadid. Malawain panganal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala may nang siya lukat lambing kataan. Na law niya idamik yan amoy hinang niya wala ini tuman iban sini ni Jarasim pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nari kakunahan sin Allah ta'ala pagsandal mo pagkaon iba pagsandal mo paginom. Di kakunahan niya. Di. Dati na mo, pas ka wayron dalagi. Impag sandal mo, pag ini uhaw mo, iban sin hapdi mo yan to. Wayron kaya lagihan niya katan. Na mo yan to. So, mahal ka, dahil hakatan, doon haamoyin, subay kita, miya makad, haamoyin, tiranan, napatarang si pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amad to mga kataw-tay mga huran. Waktu ta? Tiyo-tiyo bihan, magpasampay ra kuman kita sing kasilasa pa mga kataw-tay manghuran. Haon-haon na kamong lokal nakabutang di na ba kami ni magtutakbihan sin mga ini at salda matarang dahil kita niyo nagkakasilasa ha alam Islam dahil mangudda kita niyo katan na itukbal na mohadya in kasilasa mo kaniyo salam-salaman dahil di kamo sarta in mga sila amoy in sampil nagpahampit kamo bihan di makpakpari kamo na labi na in Allah subhanahu wa ta'ala amoy in dimihil sin ini tutungbasan hadin kami rin kami mga katumbas insyaallah ta'ala amoy in taymaon sin Tuhan Rabbul Alamin in amoy niat niyo yadto pamarayaw insyaallah ta'ala iwan makuyag kami in kamo limamod kamo si pakaradyaan ini hika ini pasung na to pa labi marayaw insyaallah susungon bihan di namayan halawang sinhula na to ini sampai na nakalayo man to pa gua hula ini hula Islam hula ini Arab
ito'y mga kataw tayo manghuran. Iban si mga kaiwanan, bukon haula Arab, yan day sab silabihan si musugpat kato, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na salam doa kanyang katantan, mga palanggungan sin kami hakam Islam. Ito. So, alhamdulillah, mga panahon hakam Islam, biyan na sinagi, inyat tupag sarang sourcing kami muna po Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli kanyang katan, amoy inlong ta, timatay kong gatuan, iban di madyaga, dahil nga ang lakto pa waktuin sila yan lang tabi nga pag batit laol, sampay sinamon lang ta, di na kita magsabot singan, amoy inabok dahil mga ang buok, mamansya sin Allah ta'ala, yan po, iban tong basan sin Allah ta'ala sin sa nagulag utong basa ta'ala sin Allah ta'ala, yung mga amon, diin na, amon ka-ikhlas, amon, ipagpakaabot ni marika po gatuan, ha, dahil naman uno-uno nagkakuan, di na magsabot sin uno-uno mga kaligil niya. Allah ta'ala ni mga tumungbas kay mo, yakaw buok, lang tabi lang ina na sing kami, alhamdulillah, mamantaw sin Allah ta'ala, yan po, iban di lang sin Allah ta'ala para kating kabuhi sin kamo. Demikian mga penonton Islam, yang kami mamaid na hadapan kasirasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله